enye kura ana maya ubetumi aka Ghana asem no wayi na firimu ana titiru Asante asem na wayi no efirimu ene se ukwa Asante memu a even mpo yanka ne se the largest city in Ghana the capital Accra. The second largest city no Kumasi. Then in Asante region the second largest town to Kumasi Mampong. Ntina se ni dino ene no honam no ese kuro kase. Apart from say second largest to Kumasi no say Asante man Asia administratively no Mampong hini na second to Asante hini. Konso a ono ne Asante nifa hini. And more or less no we mu say chief of defense staff your friend is saying Bantima army commander Asafo there the duru baby a enam se Mampong na ye second to Asante hini nti ono no dictate bibia Mampong akonwa no bretu akonwa omo ye bretu fo nti se we bretu ni na wutie a on se kurokase pa we bretu ni na wutie na bretu opiesie na waka nchene eguno na se na medi kan ekaye no Asante memu no Asante yino nko no te kokoso golden stool so Mampong hino kwa so na te sika dwete eso the silver stool omu aka yina obi akonya yakonya tuntum nti na kyese Mampong edimu ye Asante man abakosemu ene Ghana man yabakosemu Mampong we the formation of Asante no Asante no obeka say Mampong becomes the only outsider because about 4 or 5 states in the Asante esi won kwa man anabeye Kumasi asumenya ane friend say kokofu ana dwabe omu yina no asumenya ye duana PSC ne asumenya miensa no aka mebodi no omu ye oyoko ana Mampong ye bretu no omu enan ni yina no efi Asante man so wo amanse na Mampong de wo mu efi your friend say adanse ahinsan na wo mu eba no oba ene di won anim your friend no nana esia magoshia na okọ ne krechi no de ne ba ene de no esi so nana antiadu na antiadu no efi ho no ena nana your friend say kwache pani ebabedi ekonwa we dey wada ni try no kakra map na da ho no obetumi make reference to it kakra oka Mampong district na say municipality no nkura kan ho na we akwa say Asante Mampong ye friend say eni she medal ho baby offenso meme ho no ena ejura sechere nti mefa ni say part of Asante part of Asante all right me part to asoma nti no your friend is saying nana kwache pani ebabedi ekunwa no ofiri ho ena nana Mampong nso eba betua so nana Mampong echi ena ohene bi ba your friend Boahen Anantuo te Boahen Anantuo no wono ne mreso ena na ose tutu ewo ho a chese so tutu ebo so tutu di ane abo konfo anoche so edi a chese edi Asante man edisi ho samra no no mo som denchira na Asante esom denchira na Boahen Anantuo na dwabe hine fa na da kwa yi adom abra denchira hine de yawa ba se yam feeling gold na efe bi amfa na yira odono emfa nka ho amra no mo masom denchira na da kwa yi adom bufu yo twitwa achiame no aso no mo de abo edigu yawa ni so mo fa nkwa kire denchira hene we na de ntokwa no ebae na ntokwa no ebe shase no na konfo anochi your spiritual leader of Asante in fact more or less ono no de Asante mansi ho na o kan say enya de Asante betimi denchira ewo ekwan bia so Asante entumi ni denchira enko and the reality is that
ekon no omuku wie no fe years war 1699 there about no omuku sa kon wie no half of the Ashanti population was lost in the war nti ya no bi kasa ofi so ye kufa de nchira for dabi enye easy sa na enye mre sa half of Ashanti population in was lost and then nam so ma konfanochi ehye mre bi se mo obi ankyere obi ase cause free sa mre no na esa Asante for the afrafradom na de build wo mu state nti nya wo na obi baboa we fo be kire na se ofi de go ofi infantile free say nti kwa Asante memu a ye nkire obi ase konfanochi sa mre no na wo ye sa adem na ko no no ka kire on se so ye nyankoma dibi na ye bi before na be ka se nyankoma de be ka se duro bible man ke be ka se miracle nti na so perform miracle ansana because Confanochi was a man of God. Nti mi wuni entra ye tra no broni aka che say fetish priest. What do you mean by fetish priest? Ni enso yaji atu. Na so ye broni no ye the same tenor. I know they say man of God. What you say? Nti na say yesesa nuoma bebremu. Omu nuoma bi enu a esene ye. Nti sa man of God, ye prophet led by the Most High. No catch on say yes ye me perform a miracle bi obehie nipa mien say de won ho bebo afore ama Asante man ye nyina nim say twenbo akodua ofiri kumawu ye nyina nim adwuma kase ahime ye nyina enim Mampong hime ayefra ne Boahen Anantuo ene koba ne say sa Boahen Anantuo no wonu de na kote ne ba bi o na nipa so di edom na nim kono no de Asante hine o say tutu ana o sorry so bedi wo wanim na Confanochi se da bitena se mehwe ne omemu a nipa obedi Asante man anim akọ ekono no obewu okumu mu ana o say tutu so obeko visa say o this year anko akwadwa nti o man ye cheche no no bedi kan de ni moja abafori amon na Confanochi ka kire ni se dabi se ye ne sa no a se fe na ye boa dom no ano wo na obi enimu no wani na nsa na ukọ na foforo ba ebe ha adwene nti se wo no ye stabilize nti mu aka no hwan na aye krado so de no ho bobo afode ama Asante man apart from the friends atwene akodua mu amabo wondi na Boahen Anantuo sorry nti se nye saade a na nka himfo no yeyi wo mu no mu nyire fra manse ho eye kwaman ene asumenya wo mu na eyiyi ya na kokofumu this and all there those states ekona Duana and Oyuku states na wo mu na eyi families no mu na eyi ni partner ekonwa so Asante no mu so na cha position ankase ni nyina efa nti papa we ede no hu si ho se obeye saade we abra na Oyukofo no ene ye kan se Duanafo ne te ho ehwe no na Confanochi mark ni na ediguo nti yakọ no sane yokan ne pepepe he was going to be the commander in chief at the same time no dituo be kobet o make sure say o tutuo pe Asante bedi nkugu na wo kokon a wo tutuo na wonam ho be ka say you were naked nti yekumu no ewo ekono mu na no na Asante hinara eye bibi ede boa ede kai no say golden stool no eye Asante man dia second in command no say Mampong until from that time no and I elevate Mampong meba be second to Asante na ba ne sa no anso ho after that war no we di nkonomu no another war came then a second war buy that came okay war very good that me bua kwa wo ne ma wo ne bai no eni se o se na twifuo ni nyina kanfo ne som denchira te sa sen wasa twifo adanse name them all of them akwamu achim bua kwa kotoku bosome obi a esom denchira ena denchira aban no egu into automatically no Asantefo susu se eye so obi a no sum denchira biara any denchira nso ebesom ye na Confanochi hemre bi to ho se afi biara eye se obi osum sikadwa biara no ebehie kumase no mu twadwira
no obi a one man confirmation be 77 rules for the Asantes we can obi bia one makuma se afibia no na chese na adwene so be ye dometi Asante man enti mitwa dwura ni wie pesa mu kotusha no so enti ose tutu hunu se achemfo no omo jeje to omo fama de banso sika ketuwa bi because they were not pleased so mbashom Asante sa kwa se ye nyina so mdenchira nti akone age ye fa hu de na nke so obia ekone baabi enti ne ho so Asante fo so omo nti ase yesa nti omo twen ya dwura ni duru ye na wo mo amma no ana omo se na chese omo be ye dometi aye nti na ye se kukuru domini nyina ene wo mo kokun tokwa eye achim ebuakwa na kunu mo no FK Bua Emi class 1 P4 history. So State died while crossing the river Pra and the objectives. So be and be fairly. We are Santinel out here man how many out there. Say I can't your body wa bakwasemu. Say to no wamba. Nti one man na ye say Mampong and a tosso menu. Nti Mampong hina no oye kuamwa penny na so sorry. No share near the one kit for Freddy so ya kwala na more or less a teenager opoku worry ya didn't see a kunyaso nti ya didn't see a so you see the way Mampong was playing nti ya Bonabaso say and ya the kindness say a usia hene wow nti okwa Asante memo hene e fa na usia hene no ono ne Mampong hene and say ya di Asante man si ho no mu hunu bi da so hina wanwu won mpaso no kokko wu akono bompo free mo ye ho hwe mu yeye na papa no kyere ginai otumi sesie bibia kama no hwa me ye de wo hene foforo di si akonwa so nti e ma ye Bonabaso se ayusia ahene nti e de ayusia ahene wei e de wode opokuware esi ho na ye se ono second in command no hwe se ye fa ne se hwe ne awo fo se tutu eye nya ne wo fampo ne nana opokuware na ne nana be ma no se tutu ye botra tira ansana kosi obu adumba bedi akonwa wona na o se tutu eye tam ye kumu wona na be ma obiri ya boa no ofri akwamu eba no first no betu hye won so ono so ekum domafo ani bi wo mu hene doma akusi otwa niti nti se ye kum wona na o se tutu nu a your immediate preoccupation no eni sa woni achimebu akwa bekwa akoko entokwa enti ema omuni achimebu akwa ekokoko ntokwa ema omusu kuma achimebu akwa hene your friend ofusu hene apente nti na chese aye 1 na owie go ahead okay owie no na owie mikasa konfano chima Asante for rule 77 one of them no any say mama Asante mai ehunu anansa wonwaso ente ni ba biara da se omanfufuro bi nso aye sikadwa na obi bia wa aye sikadwa no se mutwapo ana se mutra kwaye ana anwea desert na muni nipa no kwa akoko no mune no nkoko na munyi sikadwa no free nsem efisa asase su ha no esi ehunu sikadwa ba ko pe enu ni Asante man sikadwa wiase nyina konfano che se omuhunu sikadwa ba ko pe enti se ebeye mienu a then there is a rivalry enti no and since he was not expecting rivalry no no competitor Asante for kwagisa sikadwa no anna sa adomafo ye wohoi wo mu nuanu wo mu nananum Doma state na kitu abi na wagana the real one no omu na efri sintraso kumase wa omu ko Ivory Coast omu ko chichi kura fa ni German so omu jai omu man wa ha na bepie eho German hene abukofi a very powerful king wa ye sikadwa na opoku arete nti wote no ana oto ne nkra se mesra wa menye krado sa menno ebe kuntokwa na mo ade na wa ye ne tia ye mra enti no aide se wo ben nano no kra asikadwa ni hobium ana so se wo de bebre ye yemu baako ana obukofi no so to ne nkra se na mo mra no santene ma
menu I'm sure be awo I'm sure be awo intino sa akuamoa pani edi domino enim ya Mampong hino ani opokuare etu German forces. That was the first German war. Ekoje ekumo yebukofi eji golden stool ni freemason and as Konfanochi told them omo de ba ya no omo nane no nti eni hobium ti da so golden stool ba ko pe and sana second year friend is German war esa ba osebo nsu time awo yin foforo no so ye friend no your friend say dinkra koja dinkra no so kokoye golden stool bi am say na no ma bi o mo pe wo ho ase no so Asante ekoje ye o mo komunika ho a ye nane no wo hene no anso ho your friend say niami bo ni di sisiyen kuamoa pani okuripa after this wars against Achim and then dink your friend say German no was sign any eboa opokuare ema omune nkuranza ekabomu any techiman ekoye muni yakofa Jamrawa the famous queen mother of techiman edene Kumasi. So these are some of the famous things were him no